Ufike behluleke la ukukhuluma umuntu ekhuluma ngaye. Ungakhuluma kanjani? Ungahluleka kanjani ukukhuluma mfethu into eyenzeke ethambeni lakhe emphefumulweni wakho? Nakho kuyenzeka. Noma mhlawumbe basuke usungahlule ukusho ukuthi udokotela ioperation ukwenze kanjani? Ngoba phela into efanayo le. Ukuthi udokotela ukwenze kanjani le operation? Yazi ngize ngibabekisele ngani bafu. Ukubona uma usuboshiwe useboxini sekuthiwa ke eshona ukuthi kwenzakalani. Bese kumthatha ukusuka nokuhlala emagistrate kusuka ekseni nje usuku lakho usuku lakho liqala ukuthi wena uliqale kanjani usuku uwenza icala kwenzakala siqale la uvuka uthema uvuka wena wayithola okay uqalekile awubhemile ufuna imali yokubhema kuze uthola imali yokubhema wenze njani? Hayi ngihlangane nabangani bami usibanibani nosibanibani laba bawo accused bami kulona leli cala yabo. Okay ubanike ofike nomqondo wokuthi kwenziwe icala ngoba phela inkosi enkantolo izoyifuna lonto ukuthi uba ufike nomqondo ukuthi kwenziwe icala akekho ozovuma ukuthi ayo accused number 1 ngoba mawuthi accused number 1 shothi wena usuphenduka i-state witness usuyabopha. Kodwa ngithi benimi ngento eyodwa njengoba silenze icala abafetha asilahlani singani zandawonye noma ngathiwa sekunjani ngeke silifume icala so liphika nje noma ngathiwa lize liyasigweba ekhinkinga yabo. Okay ngibuza inkosi yenkantolo ithi ubano ofike ne solution ukuthi kwenziwe icala ngeke sithi hayi thina sobathathu akwenzeki kanjani nje sisho kanye kanye uzothiwa ngeke nisho kanye kanye khona lo oqala uthe bafethu ngoba siyabona ukuthi imali asiyitholi sithi siyazama kwenzeki mina nginawo umbese noma nginaso isibhamu yiphi enye iplan esingayenza athi omunye hayi mfethu masingajika noma ila ereserve ngeke singakuthola okwamandiya noma okwamasulumane. Hayi ngivume nami naye wena uqinisile bafazi nokuthi silokusimla emarobotini mfethu hayi ngeke mfethu awuyithatha ithuluzi lakho bafo sike sibone mhlawumbe inhlanhla ingakhona athatha ithuluzi kanje kwenziwe icala. Accused number 1 ilophi etisibhamu uyena ozobo accused number 1 mengabanga accused number 1 uzobo 2 u1 ilophethe amazibithi asidumbu wena ungaphethela ukuthi uzobo accused number 3 iwona wacela uphenduka i-state witness ngeke usale kodwa nawe uhamba nabo ngoba nento eyodwa ukuthi wena umthintanga usecalini ngithi uhamba nabo usuboshiwe ufana nomuntu oficwe emotweni entshontshini ucela ulift mboshwa nonke iminyaka futhi izofana uwena ozoyenza ukuthi ingafani usungaze uyikhishelwe mhlambe yibo mabekhuluma iqiniso ukuthi hayi lo muntu usamxosha endleleni izokutshela inkosi yenkantolo ukuthi owazokutshela amaphoyisa ukuthi hayi lokho nokhipha nenkantolo hayi la thina umsebenzi wethu ukuthi sikubophe mase sikubophile sikudlulisele enkantolo uyomkhipha enkantolo ku-accuse wakhe angithi uthi akalazi icala ufike utshela inkosi yenkantolo ukuthi akalazi icala ithi inkosi yenkantolo awumeke ngiyakuzwa angiphikisani nokushoyo kodwa ngisacela ukuthi ngiqale ngifune ngawe ukuthi ngempela lento eyishoyo umuntu omsulwa ngempela iyahlehla ke manje iya kumndeni wakho iya kwi-location yakho yakubangani bakho bonke labantu nje manje uthi awuhayikile wawusuka kuyaphi wawuyokwenzani la uthi wawuyakhona mawuthi ngangize la ngizokwenza i-photo shoot kumele kufikwe la kuzobhalwa yonke lento ihambisane nalento lapha enkantolo lento etholwa amaphoyisa ngala ihambisane nale lapha kuze wena uzokwazi ukuthi uphume already vele usuthe ukubhadla lapha uhleli nje stocksini ziyakudla impungu nento ekuthiwa imqutsi ejele intwala lezi abahlezi beyichoba zona labafana bangageza hayi nami bengihlala nabo abafowethu hayi ingane zakwethu namanje siyabingelelana ade ngimbona omunye wekhalathi ngangihlala naye ekhaya wangincinzela esehamba ngimtshela naye ngabisabuya ke usosiboshelile isihlahla yabo siyakudla impungulu lapha so manje bafo ake sihlale udabeni la namhlanje
Ubafo ubani igama uvelaphi ukhulelephi efunda phe umfundo onjani futhi ubumuntu onjani nanokuthi sifuna ukuyibona impilo yakho before idakamizwe siyibone siseyidakamizweni njengamanje sikubone futhi usuphumela ukuthi umuntu onjani nezifiso mhlambe ongafisa ukulekeleleka ngazo nezigemegeme oke wazenza ngoba zibalekile igemegeme ngizwile ukuthi usigemegeme okwaphuca iphoyisa isibhamu ya bafone locali lona cala elangitsatsana ngifake ejele ilona lakugweba ya ilona calela ngigwebe emacaleni engangina lathi mali kugweba kwafika waphuma ezidakamizweni kushuthi kahle kahle kwakuyi escape plan yakho ngokaNkulunkulu ngokukaNkulunkulu mfethu ngisho njalo ngoba nomama owengizala ngathi mangigwetshwa asayi akuphelile lokho kwenzeka bekuyinhloso kaNkulunkulu kahle kahle wena kumele ngabushonile mina uma wami umuntu oboniswayo ube umuntu onamandiki namandawo ubengasona isangoma ubengayona inyanga ubengayona umsandazi ube umama nje into ubekwazi ukuyiphupha ingakenzeki angitshele okuyasiqala nje ngize ngene kuyona yonke lento mina mfethu bengumuntu othulayo ngi-second born ekhaya kunobhuti wami omdala kunami akabhemi uyayiphuzela kuphela uyasipana umuntu oright akazwani nento ebhedayo mina sidlala ibhola naye okay ngathathwa amazulu i-team amazulu hey ngijime namazulu ngithathwe e-School of Excellence se-Pirates kumele nginyuke egoli angina family ikhehla lami belihlala khona selishonini ugogo wayidayisa indawo wabuyela emakhaya tsheli kusaphila nobaba nomala ngibatshela ukuthi yazi lento eninza kodwa ningiqedela ikusasa lami ngoba ithalente enginalo mina ilona leli alikho elinye ithalente enginalo engike ngiyibona into engiyibona yibhola engiyaziyo iyona into engikwazi ukuyenza kahle ngoba lokho okunye kwama-arts ngiyakuzama kuyangihlula yabo nayo into engcono ngibambelele kuyona benqabe kuthiwa awusamncane qhubeka udlala ibhola mhlawumbe uma usuno-15 20 sokudedela uhambe angiqhubeke ngidlale ngiphinde ngithathwe e-Arrows e-Arrows ngithatha sengiqalile ngiyabhema ugwayi nensangu uqala kanjani khona lezo zinto uqala kwami ukubhema ugwayi nensangu abafane bengikhula nabo khona abamawele bekuthiwa uSiphane oKhetho bengidlala nabo ibhola bangaphambili kwami balingana nobhuti wami kodwa nje besiyi-crew eyodwa sikhula sonke sidlala ibhola sonke emathimini awodwa qalele kuthiwa uKhetho wabhema ugwayi angi-approach-e ngogwayi vele mina itime aliyabhema endlini liyinsangu nogwayi ngithi uma ngobhema nami lo gwayi uyabhemeka kanti enakho ukuzula nekhanda ingikhwehlelisa kuthiwa yithi yabo hayi gcine ngingena nje nami lento ekuseni uma ngesikoleni sengikhipha nami u2 kuthenga ugwayi yabo khuphukele bhema insangu bhema insangu naye sibhema insangu siqale singene etshwaleni manje yabo selidlala lona le bhola siyabhema ngama weekend mawuthi kuleyo weekend asinama game ngoba bezidlala ku-association ngangidlalela enye team yakajika masho wakuthiwa i-Gem Stars ucoach wayo kwakuthi into benobhuti wakho uThufu njalo sisuke eQuarry Heights sikamasho wajika njalo entambama sibuye esikoleni siyakajika sojima lithami siyakajila asigibeli ethimini sinikwe imali yokugibela isonto lonke sijima 3 days futhi ngoba sasingalijimi lonke lelo sonto sijima umsombuluko lesithathu lesihlanu ngeweekend siyadlala maswele siyakaji sidlulele akumenshent lakadi sengintsangu spam sambe sejimini la ethimini thina kuphela sibhema abazi bonke labothi siyabhema umuntu wagcina isibambo uthi siyabhema ucoach wethu umafika athi hayi nini ngibhemtsanga nini sithi hayi ubonani mafika
athi ngiyamazi umuntu odlala ibhola obhema insango wenza njengani ngisho ijim esiphelile ukafisa ongathi ngaqhubeka yabona noma ngathi uyi-physical kanjani kodwa nje nama kuyijim nje ukuthanda ukuthi iqhubeke ngoba usuke ebhemile asigcine zivuma amafisi yabhema mfethu yabo ndaba poni ngasho phela siyanqena ngoba ucoach wethu siyakuhlonipha uzoma utshela usikhulu mhlawumbe usikhulu asixoxe thimini athi angeke ngiyenze lonto bafethu uthi hayi okay siyabhema mfethu siyazi ukuthi siyabhema yabo sesinokubuya singeze emagemini sidako utshwala ithi yafika imoto ekseni labantu badawe kanje bazositanda endlini bele ngabe ithina esihambile sakubona basifica sihleli siphuza utshwala la ngiqala khona ngiluze icontrol yabo ngiqala kwami ngiphuza utshwala ngibhema insango ekuphumeni kwami etshwaleni fika iwungu 207 fika nomunye umjito bekuthiwa unyama mhlambe yamazi beshayela ama taxi la point washona ngesandla sayo mafiyelithile ngabisa ngiyangidisho washona ngesandla semafiyelithile la eChristian Center uyena umuntu ongifake ungenike loyo nami ngingazi ukuthi unge yabo lento uthi sibhema insango qaleni ke besingesiningi lesitayela sokuchase ne-spike lokujova nje eqhamuke manje ngo-2010 kuzama ngala sina besishiya ama-cocktail shisha amadam ngilishaye le dam leli angizwe ukuthi hayi lensango emnandi kanje uyithengaphi lo fethu elokhu engibhemisa le nsango yakhe emebuyo yabo thola ukuthi usifica mhlawumbe lesihlanu saphuza ngizwe ukuthi yazi manje lento uma ngiyibhemile ingenza ukuthi ngingabe ngisabuthanda utshwala kakhulu futhi wona ubhi ungathi ngathola noma nginoshukeyana iside futhi angabi maningi mangithola ama-side out ngiright angisa-cross nights manje ngisawazi ukuthi ngiphuze lesihlanu ngiqebele ukuze kube isonto sengihlala nje mhlawumbe kushaya o-12 ngigoduke ngendlini ngani leti yangena iyakhela kumina ngigcine sengi-addicted kuyona angivuke ekuseni ngaphathwa isisu kanje kodwa manje lesisu sasingiyise-toilet sibuhlungu siyagoqa sibuhlungu amathumbu ngathi ayagoqana ngiyazamula uma ngibuka isikhumba nginesikhumba senkukhu chicken skin ngiye ku-accuse wami yini mina bafu ngiyagula la ngokuthi yena useyayazi angihleke athi hayi awugula awunalutho shaya la donsa nje kathathu uzoba right donsa imnikeze phela amadamu iqala-ke ubusha to put pass so iChris bafu Thembeza shayela ngizwe ngempela ukuthi awuyazi nga-right yazi ngingakwazi nokushaya igceke lapha edladleni hayi mina ngiyabuya ngihambe ngedladleni ngiklina olethi cha ngibhaphela noma u50 rand hayi thatha lapha ndodana nayo phezulu etafula vele bese lingibekele ngokuthi nje ngiklina igceke uyabona ukuthi hawu sawazi kanti uklina igceke mina bebekwazi ngisho ukungithemba ekhaya ngithonywe igrosa khona sengibheme iwunga bengazi ukuthi ngibheme iwunga kodwa liyabona iOlethi ukuthi khona le drugs aseyisebenzisa lo yize noma ngingazi aqala khona wabona ukuthi hayi lo khona i-drugs alidlayo ngempela nosisi wami umzali wami ngathi umzali wami ngoba uzalwa udadewabo wami umdala uyinesi lo dadewabo nosisi wami lo engiqalekile anginaluzi ngiyabona ukuthi nokubamba inkunzi indaba endala ngoyibamba kanjani inkunzi ngigula kanje ngizothi ngithi ngibamba umuntu amana ngibamba ngishaye phansi angibulali yabo angidubule ngaso lesibhamu sami lesi noma lo mbesi wami lengizothi ngiyawukhipha ngikwaze ngawo ngingakhuthuza lapha ekamereni leOlethi ngoba usisi uyibeka khona imali yakhe isikhwama sakhe ngeke ngakuthola noma u100 rand ukuthi ngikwazi ukubhema nje mase ngihamba ngoyiphantela ngizobuya ngubeke lo 100 rand vele ngizobuya manje bengakaboni
ngithi mangithi ngiyafika esikhwameni ngifica 3000 inkomo yonke aziphele kulo 3000 ngeke uthathe lo 100 rand futhi uzothatha inkinga ifike ibe lapho imali mawusuyibona iningi nawe manje ucabanga inkinga zakho nazo uthi le 100 rand uzothatha ngobheme manje mase ngiqede ukubhema ngizobhemani ngizogibela ngani futhi mase ngifuna ukuphanda ngithathe noma 5 uthathe lo 5 ngithi awuzothi uthatha lo 5 ubugibela semthamo uza la eThekwini uzophanda uzothatha uqale la komeshento la eduze ukwazi ukuthi uqaqeke ube right mina bengile enhlobo egezayo ke mfethu ongangokuba abaningi namanje bebengazi ukuthi bengipema ama drugs before bathuka mabeza uthi hayi ubepema ihunga lo yabo so angempela ninabe ngibhema nginawo amahloni bengibhema yini khona inkinga athi if akukhombisa ukuthi ubebhema nabe ngibhema uzothatha ke lo 500 ubhema mawufika lapho uzofica uaccuse wakho uthi amfica uaccuse wakho akazamuli naye uqaleke ibhadi umbambe phansi uroast umbambe phansi uroast phuma inyembezi macaleni hambani bafe hayi correct stadium samakruger ngithi hayi correct ifethu umashaya kanjani ifethu ay correct uwafu uyambona uhlinile lo muntu yini bafu ngiyamhleka phela mina ngiyasengizoqaqa yabo ifethu okubhenyiwe hayi ifethu asinika markets out 10 now 200 ibisa 20 rand ungangaleza ikhathi from 2007 bu 20 rand shintshe manje nami sengisejele ngizwa sekuthiwa khona ama capsule thina sasingabhema ama capsule sasibhema le gigayo wayo yabo yaphela le gigayo wayo 2013 ngingakaboshwa kuthiwa kubanjwe umkhumbi la emtateni kwafika idraw idraw lezi ezinkinga ine arrostening yabo ngithi ngiyatshotsha le tateni senginobuye ngifike kubeka ifoni ngiyithathe ngikhiphe echarging ngiyithathe ngihambe ngoyidayisi yabo ngibuye sengiphesha ngenye ifoni engiyibamba inkunzi ngeke uyithathe uzoyinqaba uzofuna le yakho ngoba le foni engifika nayo uyazi ukuthi ngenzeka mhlawumbe itrack ngenzeka ingatrack ukukhulumisa ngenzeka futhi ukukhulumisa yabo hayi ngifuna yabo mina bengithi ngenza ubuntu ke ngisahlala ekhaya ngifike nje qalani njani yaphila usiyaphila inkona nami ngivula ifridge ngithathe lotho ezongena ephaketheni edlekayo mawukhona ama fruits ngithatha ama fruits ngifaka ephaketheni awunawo nama scones saluwazi uyaphila ngifake ekhwapheni yakho ngisho ijuice la ngivula amakhabethe siyakhuluma qha ijuice ngenza esigubhini mhlawumbe esingaka ngicabangela nale ngihamba naye nje ngaphandle ukuthi azilile naye abengakhulumi nami umzali bemanathula kubo bekhuluma ngalento sothi mawuphenduka ukuthi uyambuka yazi manje ushawa over lo ngalazi liqhamukapi ngithi mina wada salwa sama sumbuka kabuhlungu kanje so manje sithi uyayithanda lempilo iphilayo ngithi mina oleda ngiyithandi nami sengikhathele lake la ngibuza omunye umbuzo lathi awusho leyo ngoyibhemayo uyoyiyeka nini yazi ngeke ngiyibuze nami manje uthi ngangidakwe yini ngiphendula uma ngaleyana amanye ngathi mina esalwazi ngoyeka sengina 30 ngisho ngiyasukuma ngiyaphuma ngiyahamba sama saqoqa izandla sangibuka sahleka kancane sanikeni ikhanda ngathi mangibuya mhlawumbe emva kwenyanga wathi hlala la phansi ahlala phansi wathi ethanda lempilo ephilayo ngani mina ngisayithandi nami oledi wathi anginawo amandla okukushaya umdala mawungaka nengane ezikulamayo isona sifundo efundisa sona lesi njengoba zabafana nazo uthi ayingene nezibhamu la egcekeni kwami senze lento yenzayo sifike ngo1 intatha la sizongqonqozela ngilele emzini wami
iyona into yangihambisa ekhaya leyo bafu Ey, ukuthi kuze olethi lizoba nokuthula angihambe la ekhaya ngiyoqasha Mjondolo yabo still nalokho ngisalihlukumeza ukuthi mina ngiphume ngihambe ngoba ngiyingane yalo the time lidla lona la endlini liyacabanga ukuthi nazi ingane zami ikhona zonke kushoda eyodwa ey, kazi idlanda ikhona kazi injanda ikhona igqokini ayizwa lona aphuma azongifuna mfethu athi uyafika kunankinga ngijabulele mina ngibhemele phela khona kunjalo mfethu okhipha amasenti akho okugcina sageza nje kodwa ngithi mina uqhamuke kabi ngingakagezi yabo nempahla ingcolile zipi ngidonsa ubhaka nasi athi ngizohamba nazo ngithi mina ungeke kanjani ngizoshintsha ngani athi uyafika nje uzothatha impahla njengoba zizeyigcwala lesikhwama uthatha ngabhlukwe naskipha ngithi njengoba sekugcwele lesikhwama ziphi ezinye angizazi ngihambe isala kule Mjondolo engihlala kuyona ngoba phela nginokuqasha la ngenza icala lihlehle icala kuzodakala ukuthi ngihlala phi kumele ngihambe ngizoboshwa phela ngiphatha isibhamu yabo hey, kepe ngihlaleke la Mjondolo senze lamacala esiwenzayo sibambe inkunzi isikhahlele icapha zamandiya lapha eSickname yabo yeah, yabo reserve ngoba ngiboshwa khona vele yabo ngalo suku engiboshwa ngalo ngoba uNkulunkulu mfethu namani manje icala elilodwa akujezisele wonke la osuwenzile ungabanje awucabange ngaqala ukuganga ngifunda ugrade 7 hey, ngokuthi kamakhelwane wami bekuhlala igebengu yabo makhelwane wami bedayisa insanga edayisa ubhiya edayisa ogwayi yabo hlezi kugcwele nje igebengu la naye wesabhe amaphilisi ngalezo ikhathi yabo lonto yeah, emdala wadanami ngihlala nabo bengikhonzile ukuthi ayintwana eclean le yabo ithandwa namathekini yabo lonto intwana esingahlala nayo yabo sithumele yona kanti mina njengoba ngihlala nabo ngiadoptha le ithayila zabo yabo ukuthi nami ngifuna ukuphatha isibhamu yabona mina ngigqoke njengomalume amalete ngigqoka ama-chain amagolide namaringi kanti angiboni ukuthi hayi akuyona impilo le nabo abasho yabo yeah, wena ubona ubuhle bemali abakutsheli ukuthi le mali bayithola kanjani ey, ukuthi bangaka abantu abafile njengoba bona bejabule ngingaki imizi ekhalayo bangaka abantu abalambile njengoba bona besuthi ebebezokwenza into ezisile ngale mali sina sayithatha senza sengama drugs senga into zokugqoka futhi sibambale senga into zokugqoka sire umuntu obhemi unga kancane ukuthi athi ephethe 10,000 angalithenga itiko nalo meseqalekile sekuphelele 10,000 elidayisa ubuyela back kulo yaphaqa wakho nembobo noma lesa spova sakhe esitshekile esifasa umathanda iphile lempilo le ngiphile siyawenza lamacala imali yabo ngosuke ngaboshwa ngalo ngangiphuma China Mall lapho yeah, before nje sifike China Mall siyawenza lamacala sibuye reserve siphuma kweShire House Robbery ile ikhathi nje kuseni sithi silokushini sihambela ngeenyawo sasingagibeli bafethu bathi sasekuseni siwokhele so ifikele elokushini siphethe yonke into siphethe imali siphethe amafoni siphethe ama-laptop siphethe amagolide sigqoke kamnandi siphethe ibhamu zethu siba uthu siphethe ibhamu oyedwa akasiphethe uphatha umbese akasifuni uyasisaba nabo uphatha umbese
siyahamba la freeway N2 siyakudla masinqamola la phezulu ebrikini sifuna ukwela uN2 lo singena ukujomba la kuona sithi ayisambe la phezulu ebrikini siwelele ngale ngoba sifuna ukuhamba kula maleni angale imoto ebuye eThekwini sisuka kulezi ezizangala eThekwini masihamba la phezulu hayibo bafethu nangibukisa lapha Swayini ubonani mina futhi ngibonayo bafethu yazi khona umuntu lapha ungabisalunguzi yabo uzoza kubona yini phethe ubeka ikhwama ezuthuze Nike lezi ezinkulu mfethu yabo nezambona lo muntu unuka imali mfethu umbuze futhi ambo uthi ngikhombise kahle bafa umbuke lo muntu iqala umbuke nje umuntu qala shuthi emacaleni nayo unuka imali lo nakhulekana sambeni mina ake mfethu abantu abaningi mengibona bengena insebe uthi ayisigebengu lesi umuntu manje abona umfana oright okhiya cheese boy yabo iqokele kahle futhi yabo masiza la nendlela encane mawuqeda wehla imitebhisi zebridge ke nendlela ehamba la eceleni kwazi itebhisi ezoma la phansi kwa freeway phansi kwale bridge leli uhleli ufethu la kumagats ulinde imoto phoyisa nje insizwa nje mfethu enomzimba nje ayigqokile uniform uyigqokile nje casual fike la sime nathi sithi masima nje ungahlala imtshela igazi ukuthi abafana laba ngathi konke ngasile abazoyenza akuphelanga ngisho 2 minutes nje simile ngoba sathi sima ngangibhekela lela qhamuka ngakhona imoto eThekwini wabe ngibuza wakhe uzini khona mfethu ayibonanga nefethaza ngefanisi le moto esilindile la yabo naleli ndiyo ngathi liyasijwayela manje asukume lo mfethu yona iphoyisa lethi sanibona abafethu njani awusaphila ethizwenyu njani hayi ngikhona bafethu ngicela ukubuza ngikwazi ukungidayisela ugwayi sithi sina mfethu asibona bala asinawo futhi ugwayi besifike ngokwetoho la vele sigaxa ubhaga sobathathu siclean futhi sobathathu besifike ngokwetoho la mfethu nathi abo asiyazi kahle le ndawo ngoba usebuza isitolo asikho isitolo esiseduze nisaziyo nazi into ama-tuck shop awayesebonile thina oha yena akawaboni yabo bengingaluli ukuthi usibone uyibonele nje iy'ntwana zaselokishini eyi-grand eyi-clean yabo mhlawumbe ziphumela esikoleni leThekwini college lapho yabo athi ayikho inkinga abafethu maningena ugwayi uphetheni lesikhwama seyibuko lesi sidonswa kanje sepolice animephenduke uhlala phansi mina esebenza mina mfethu mina emtshita wami athi ephenduka ngebe ngimkhomba ngesibhamu mina ngabusanyakaza amana phakamisa izandla yabo kuba akayiphakamisanga izandla laselisishile amadlozi ethu bezosibulala what mates wathi ebuyelwa ingqondo ethu yazehlisa sengisibonile isibhamu mina bafethu uphethe isibhamu lalela ke mabro anyakaza ngifaka la ima kanjalo sikwi-host lama-host amasha lama-elastic iy'ntambo zama-elastic mina asiqaqe kahle futhi nange ngikubulali awuthi yami athi ngimele ngabe ngiyakubulala ngoba senisibulale kakhulu siyigebengu yabo athi hayi bafethu mina angisebenzi ngale aka-crime bafethu mina ngisebenza fethu ka-metro lane ka-metro rain nisiqedile nina wena bafethu ngiyamcela abafethu angekho ngisho emsebenzini ngiyele ekhaya mina bafethu ngiyokwenza umsebenzi nawuvulela isikhwama bafethu mhlawumbe khona isibhamu esikhulu nje la ngqongqoso phela mabhodlela lokho mhlawumbe u12 ikesi mase kuba impahla zakhe kulesi esinye ngoba ilesi esikhulu esingaka kube lesi siphakathi nendawo esingaka suthule lesi esinye sinempahla zakhe zokugqoka lesi sinotshwala
sithi hayi thina ngani yawethu mfethu siyosixolela nedlozi lakho seliyosixolela baba siyakuzwa impela ukuthi ngala enkandla yokwenza umsebenzi nathi mfethu yona indlela esisebenza ngayo nathi siyasebenza senza umsebenzi mhlawumbe bake bakutshela ukuthi inezinsizwe ezisebenzayo la N2 kusuke kukhulunywa ngathi bafu ungadideki nangelinye ilanga mawusibona ithina lapho siyasebenza mfethu nathi mfethu sondla imndeni yethu sibona ngcono ke mhlawumbe wena usana ubaba noma mina nginayo ubaba nginayo uma ama siblings asekhaya abheke mina mangifike ekhaya bagijima beza kumina kumele kube khona iplastic engiqhamuka nayo ubhuti uphuma ukuphatha ukuthi uphatha ndlela nazazi ukuthi uyadayisa eThekwini ubhuti azazi ukuthi mina imali yenyembezi lengibadlisa yona vele imizi eminingi kuphilwa ngemali yenyembezi yabo ngababona abantu bebahle nje kuphilwa ngemali yenyembezi nje mina bhuti wami mfethu athi abafethu ngiyanicela abafethu ngilinde imoto la yaseGatshala lela yazini uzomane wenza ukuthi sikubulale yabo ngoba ungathi suchaza kakhulu so angamdubuli macaleni mina bafethu kodwa yazi lo muntu lo ukube lesibhama sisibonanga yazi bengesuwele lo freeway twafitha yekele liyazi bafethu iphoyisa leli SAPS manje masuka la kumele ayovula icala lokuthi usethathelwe isibhama mawucabanga uyokuthola ukuphumula wena singakatholakala lesibhama siqede nofaka simbulaleni lo muntu so hayi bafai mina unenhlanhla lisakuthanda idlozi lakini should lo msebenzi obuyowenza ukhanyisiwe ngizokushiya mfethu kodwa sokuthathela konke lokho wegqoka izibuko zepolice nje egqoka iwash lepolice ibhande lepolice yabo nje yabo iphoyisa nje uyiphoyisa ngempela athi mfethu angiphoyisa naye konkinga ukumuntu nalelo washawo khona nelinye lesikwameni nawo uphethe neyikholo ona ke nsizwa yakethu siyobonana ngalokho uphaqoza lapho hlala phansi ulinde imoto ulinde imoto athi angilinde imoto mina yazini ngeke ungithathe ngisho 2 minutes ukwela labo freeway bo 2 ngibuya ngiza la kuwena yabo phenika kumisa imoto la noma ngayimisa zize zibo 1000 ngeke zenze fuck all zizoshaya amahuthi idlule nje shaya amahuthi idlule ngoba yazini nalo mmisa ucabangela impilo yakhe nomndeni wakhe ukuthi uzosiza wena kufe yena kusale wena wenze kodwa ngani yakwethu usahamba sambe bafethu simthathele lesibhamu simthathele imali simthathela yonke into samba sikhathe kamnandi sidayisa into zethu idlela imali sikhohle nawo ukuthi saye saphuca iphoyisa isibhamu Yokhini masida le mali sida le mali phele le mali sekumele kubhenywe phela kubhenywe ngithi mina bafethu iluda nje into ezokwenza ukuthi sibheme yabo zonke le merchant ade sambe zindle kuzona imali zethu sambe nsobatshela besikweletele high futhi 10 capsule no more 10 cats no more 10 straw sifuna 40 ngithi mangithenga nga50 ngithenga nga20 mangiqala ukuthenga ngiqala nga10 mina awubungiphi u10 ngibe ngibamba umoya la ngiqeda lo 10 ngithi ngibuke isikhathi ekusa area nje efethu une staff esinganandi lapha athi afethu nginawo 50 ngizothetho wami 40 senguthengile ngiyingedwa no accuse mhlawumbe uzowuthenga u30 eyedwa nalo umunye uzothenga u30 eyedwa sibathathu mase singasena manje sohluleyo ukusinika u10 10 siyakutshela ukuthi ngeke uphele u2 hours usingabuya ngasakunika imali yakho futhi u2 hours imkhulu mfethu emva kwe-hour siyabuya uyazi nje mfethu achaza so ayikho inkinga bafethu asambeni hayi sophuma la phambi komjondolo wakho mawuthi unomjondolo siyasijwayela la sithatheni yonke lento lesihambeleni bafethu hey fethu uthe isikhatsini lapho ngithi sakulahlisa hey fethu awuphasi 9 alalela sinika yonke lento wena usukume lapha embedeni mnganami
uzoyikhotha impenge yomile. Hawu bafethu awimina nje kusho ukuthini ukuthi wena. Hawu bafethu niyangazi benkulwana sinendaba ni. Awusichazela imtante engaka sesinike lento esifunayo sihambe mfethu. Yabo? Yeah. Hayi wena. Pa. Khona leceleni njengoba uhlele kanjalo nje. Khona leceleni. Khona uzothuka. Ubone ukuthi abadlali labafethu bayifuna lento. Sithathe yonke. Sithi unamalini asinayo imali yokudla. Namalini. Sifuna nokugibela. Busudayisiwe ungenganani. Asisancingi sesiyakukhomba. Uzosho wena ungasitsheli imali engekho. Malini? Afethu 3000 manje bese ngidayisile manje kuseni. Awuthi 2000 kuleyo mali. Right 2000 bafethu singixoleleni sithathe noma 1.5. 5 clip let's 1.5. Vele siyazi kulo muntu omdayiselayo uzothi sithathe yonke imali. Ngeke kusho ukuthi kusale 100 rand uzothi basithathile istaff bayithatha le mali. Ngeke kuthathwe istaff kusala imali. Ngeke kuthathwe imali kusala istaff. Ziyahambisana lezi zinto. Kumele ihambe wonke emakhamba namafoni. Yabo. Okay, so kushiyela ifoni yakho ukuthi umfonele uboss wakho umtshele ukuthi seyithathiwe izinto. Yabo. Naye asimsabi. Asimsabi. Siyabuya. Masibuya sokubuze wena. Sikuthathele ungamalini ekseni. Usho fu. Malini esithathile 1500 fu. Ngublock boss wakho. Ake khawuthi phone ip number yakhe. Sinikeze. Unjani? Ngiyaphila uma ngifuna uyifaka that speak ifone la. Sibathathu sifuna ukukhuluma nawe. Ngibeke phansi. Uyaphila queen? Hayi ngise correctini bafethu awunidalelane noma nidala yiphi number sithalini. Ithathela manje into zami. So hayibo sesikhokhile lezo zinto. Awulethe enye ungasiphethe imali la. Nike ibhasi la endlini yakho. Ndiyakubhenyelwa khona. Oh hayi ngisendleleni. Uyajabula isikhokhiwe phela imali. Akazi ukuthi sisamdoba. Sifuna ukuzoyithatha yonke kahle nale kuyena hayi lela emaranini. Sifuna nale kuyena. Samdoba 3 days nje mfethu abona. Silokho sisenga mfethu uyabona ibula. Abantu bakwazi ukuthi 15000 uphele nje la. Hayi. Phele nje 15000. Ngabe indaba zalutho. Ngabe indaba zalutho bevuke futhi behambe bephantele bephinde bebuye. Yabona. Athi ngelinye ilanga nje ngafika ekseni ngani mina. Ekholeni uyaphila mfethu. Atha correct musa mashanja naye izo mfethu. Efethu ngiqalekile yabo. Ngimphambi komnyango ngigoqe izandla kanje. Mina ngiqalekile yathi yami. Angibhemisi. Akhipha itro ezothuka nginike mina futhi usudlala ngama. Yona into ngibhemisa yona le. Hatha ufethu. Too strong face. Ngimine wena uyazizwa uthini? Hey wena ntombi yakhe wena. Ani mangisuke ngithenga la nisuke nivale kamehlo. Mfethu angithengi lento mina mfethu. Unginike itro ezo10 ngibheme mfethu ngiqalekile. Ngisangedwa accuse abakafiki. Athi hayi Musa mfethu awahle mfethu awububhema la ngizoyikolanda ibhomu ngikunike lezi ezinye ezu8. Ngithi mina okay. Kufonele omunye waccuse wami. Bafuke mina emacaleni ngila ka Robi mfethu. Bangincintshe wonga la ngiqalekile mfethu. Athi mfethu azikhona imali encane ebile mfethu imalini 200 now 200 so wenzani 200 mfethu angitshela ngo20 rand. 20 rand phela loyo mfethu uyazi angithi athi bafokona uqinisile odayo mfethu ukubamba umoya uthi sikwazi usisophanta mfethu naye uzi. Afika futhi ngihlalele. Athi uqaleke kanje ngiqalekile mfethu azathi ngibhema 2 straw kodwa ungathi angaze ngibheme mfethu. Athi hey kwalazi usinikeza 10 capsule lapha 10 straw. Awukhiphe lo 10 straw. Yazi beyikhipha umchodolo lo urufwe ngothayela. Yeah. Upheqa uthayela ukhipha ibhomu engakanani mfethu ukhipha isiqeda mfethu.
ingimane ngizwe ngijuluka same time ngimine wadazi uyajwayela wena bafu athi awuzik manje vele ngimine utsayihunga ikhona usazoyolanda ihunga mfethu ngithi anginike ihunga hefethu uyadayisa la yimina ngakuthatha la ngakuthatha khona ngathi mina wozohlala la ngoba wena indawo yokuhlala hlala la udayisa ihunga la uzodlala ugeze la ubhoshe la uchame la yonke into uzoyenzelwa la uniwe nendlu nanomphetho nayo yonke into nanentombi ayibona lona usuzongibonga ngeplate lamasimba kanje mfethu ngisakusindisa ufa ko freeway ubulawa abantu bama-truck kumanje ushange operation esuka la iza la wasindiswa yimina engangihambe ngikhipha imali zami ngihambe ngibambe inkunzi nginikeza ukuthi ahambe uyobhekwa esibhedlela uma wakho wena namhlanje usuzokwenza nje ngehunga nje angijwayela wena sipemele unga lesipemele unga siqedele ethi ngowaccuse mina yazi inaccuse ngizwa nginyuka igwebo bese ngiyithatha le unga athi ngiyithatha ngiphume nje ngithi spam ngishiyela ngaphandle ngenzela ukuthi noma kuvala amaphoyisa la ngangifice nespam sidla ngisiqhibela ngaphandle egcekeni ngiphume nje ngime la phansi wesihlahla ngisivukuza ispam sami ngisifaya emasendeni qhamuka ufana wekhalathi uzothenga musa wakana iko red brain wakana laka fethe that is a stuff naya now many ones I'm coming for 15 get me no ngiyothatha wonke lo 15 macaleni ngiqala ngalo lekhalathi ngilithathela ngingene lithenge lithi liphuma nje phambi komnyango ibe xhavuna ngebhande ngithela ngithi awini manje umuntu ngizokushaya that's atsawufethu nginaletha uyangazi nje ukuthi angidlali letha ayithele zonke ngithi naze ezo5 hambe emsebenzini ngifuna ukukhuluma lo dayisayo ngithi ngeke ngakhuluma icustomer lakhe leli ngiyalixosha phela njengoba ngilithathela ngithi alihambe liyothenga kwenye indawo ngoba ngeke lizosaba ukubuya lizothenga la laliphucwa khona ngeke mfethu awu manje musa wenza ishami mina awunginika yonke le kwena isicapha ngibhalansa ngonyawo la esicapheni nina nonke nigcwelile jwayelana kabi niyabopha nimpimpi emacaleni qala la thathela zonke lezi zinto eziphethe nemali eziphethe awufethu wena chondo lwathayela lo bebona ukuthi angidlali mina wena khipha yonke le ungadutsa yikho la wena ntombi yakhe khipha yonke le mali lesenidayisini hayi baqathi ngiyadlala mina ngidlala accuse gibela lapha phezulu yambhede mfethu ume phezulu kwawo udonsele uyathayela lela shit lesizathu ngeke ingawe wonga lapha admit umane kuwa ama plastic eqeda u2 eno 150 no 50 nadi belino 150 sekusele 50 u150 u300 uhlukanisiwe uthi uzoqala dayisa u150 oqala mawuphela angenele kulo wesibili ahamba cash up imali lo oqala mase ngenela kulo wesibili nangimfice engaka cash up siyithatha yonke le mali simthathela nestaff siyahamba nyongo so ingqongqisa yonke ngqongqise ithi ngakapheli nje le mali khona umunye umfethu obe i-drug dealer naye wakamasha yabo should nale ntombazane sebeqala ukuba connected ngokuthi badayisa phela omunye uhlala eQuartz omunye uhlala la kadi yabo ukujomba freeway ungene kadi usufikile ithekele ifonele lamatsotsi ngiyawazi lamatsotsi ayangazi nawo ayashisa yabo ifonele lamatsotsi ayisebenze kanje besifune labafethu mina nginedlozike mfethu yabo hawa njengoba wasitshela isigname la clear state emchondolo spam ube content awuphuma uhambe la mina bafethu ngisafuna ukuba la asambeni so ashine noma o3 straw mase siyahamba ke musa mfethu mina ekinking
Awasho ngoba ngithi ayikho inkinga. Mhlawumbe sengibheme 100 straw. Hey, kusile. Ngini ungabe ngibheme hour ne-hour. Ngendlela bengi-addicted ngayo yona bengiyiphantela futhi. Bengakwazi ukuhlala nje kuphela i-hour ngingabhemile. Hayi ngeke kumele ngibheme. Yabo. Njengoba ngithi mina sambeni bethi bona sibheme noma u3 straw ngini mina ngisafuna ukubhema sengi-right bhemani njengoba bebheme ngimane ngilunye isisu kabuhlungu kabi ngini mina ngisaye etoilet angisale nibhema mangifika etoilet nje mangilibuka nje kanje etoilet simane siphele isisu ngimane ngifike ngincikele ngecontainer ngibhemela ugwayi ngithi angifuna ukuzwa lesisu ukuthi sisazoyenza letade siyenza ngilapha endlini bhema ugwayi sudi ngibuyele emuva yabo nje mangiqala ngithi ngiyangena la kulo mtshondolo hayi simane singinqamula ibhadi sisu hey ngini mina ebafethi yabona ke manje ngiyanishiya ke manje yabo so angashiya macaleni fethi awusihamba fethi ngina njengoba nilele nidakwe unga manje la mina ngilokhu ngilinde nenani ngiyezwa ukuthi inali yanto enyukayo nama ngazi ngidinwa yini yabo ngiphinde ngihambe ngiye etoilet ngibuye etoilet ngiphethe isikhwama senakhe nje singaka phakathi sinezibhamu zethu nama-jackets ethu ebesiwagqokile seliyashisa ilanga kanje ngini mina indoda nendoda ayiphathele icala layo manje yabo efethi thatha isibhamu sakho nawe thatha isibhamu sakho ngihambe nge-toilet ngibuye sengiye kabili i-toilet yabo uma ngibuye wesibili hayi ngimane ngingabe sangeneke emjondolo ngimane nje ngibambelele emadolweni phambi komnyango ngifole kanje ngibabuya kanje mina yazini ngiyahamba-ke mina manje yabo le mali ekunini nale ungekunini ngiyayishiya ngeke ngilokhu ngincengana nani mina ngiyahamba ngiliqedanga ngani nginje ngiyahamba ngithi ngiyaphenduka hey lamatsotsi awu-5 aqhamuke phethe ibhamu ngezandla lapha nama-shirts amhlophe kabuhlungu kabi kabuhlungu nayi yabaleka la ngibalinde nje beze angifuni ukubajampisa ukuthi ngiyabaleka ngilunya nayilesisu ngini mina amaphoyisa ngitshela laba bagcwele lo mjondolo ngini mina amaphoyisa kanti akona amaphoyisa ilama-outs afuna thina afonelwe elithekini ukuthi awasifuna sibulale qhamuka u-5 owe-6 indoda yalethekini edayisayo esithathela izinto yeah ngizobona ngayo ngemumva ukuthi hayi bona amaphoyisa lawo yimpi imini ebafethi ikujampile ngithi nje ngifuna ukusastepha ngikwazi ukudonsa isibhamu esikhwameni ngaba nje ngadayiswa yiphara mhlawumbe engalipha 20 straw liqalekile ngilifica lihleli kanje bhenywa ngapha nangapha libhenya ngini mina umsizi mfethu kuhamba kanjani masha kanjani nathi awuyizwa into efanele masha kanjani mina yizwa sinawa nithi athi sengiqalekile into efanele ani mina mfethu awudlo plastic wewonke ani nginje savu ngithi mina mebhema sikhotheni nibe ngifasa lento ngiphosa lapha esikhwameni singena endlini Hatazi lama-outs lawa sifuna azofika athole yena lo mfethu ambuza mfethu ama-outs kanje agqoke kanje awazi wabona aduwa ufethu hawu ngizomnikani hawu ngitshelwe umuntu owembuka enza yonke into 40 rand o10 rand about 4 ngomphefumulo 40 rand ukuthi njena uzokwazi ukuthi abheme manje imini nobusuku akacabangi futhi ukuthi lo muntu engimdayisa bazomenzani labafeni njengoba bephethe ibha manje beyimpi kanje anendaba yazi manje babefika bengibamba laba ngibanje uyena lo umsizi umuntu oqala wangibamba nginje ngiyahlehla ngoba ngifuna ukufulathela ngingababoni yabo ngiyahlehla ngiyababuka ukuthi imuphi weaction abawuthathayo njengoba ngihlehla ngidonsa ibhande lesikhwama ngiyasinciphisa ngifuna sibe seduze ngikwazi ukusivula kahle ngidonsa isikhwama yazi ngizwe ngomuntu enginje ngini
wena indaba ungithethela wena ngingifuna umshanga into lena kashayeki ngikhethe ukuthi accuse bami babephuma bedlula kanje hey bebona ukuthi ijampile baphethe ibhamu nefethu odubulile sinayi lo mfethu aze wafika abafethu bayinqinqi nesibhamu lesikwameni nginombese lesikwameni enguthole emajaltini Anqe ya wena uhlala intwana encane kanje izona lentwana encane zikumise ngeqheze elilodwa athi yabona intwana lezidubula vilitwana lezi sayi wahle wena qhamuwe udanda sasho wena naye no mfethu nawe bedayisa ama drugs nalethekeni atsa small athi wena mina utshele labo sihlama bengidedele bekulokhu bengikwazi suba usihlamona mina nina nosihlama azi lokhu ningixafuna nje ngidedele ngiyakwazi ukuyihambela sebesithathile isikhwama bathula bomuntu basibhekisa phansi kanje imali ka-accuse ihunga lenye inqwabi ka-accuse mina mhlawumbe la kumina ngiyiphathela u-300 naleyo hunga nje ichithekele la emaphakethini yabo swipe ifoni iphi mina ini ngibuza ngandele impondo number nalo ngithi lona irana leni so wena musukusenaye wahle kancane wena so wena sokunqoma ukuthi awunqumi ngani manje ini edonsisayo nqoma mfethu mawuthi sesifikile isikhathi sesifikile nqoma nawe uzofa kodwa sonke sihamba hawe njengoba usiphatha nawe bakunquma ngaso akekho uhamba ngecash hayi ngeke uhambe ngecash bafa mawusenza amacala nje nisadayisa amahunga kanje siyahamba mfethu sukhohliwe nokuthi siyazana hey angikwazi mina hayi inkinga ngifake emotweni ngikwazi ngibophe ehlathini kuthiwa siyakudubula ke manje senginqoma yabo sasemotweni sibanga indaba yalesibhamu abasazi iGlock i19 bona bajwayeleni omadlebe ama-Z88 ama-16 ama-parabellum ama-7.65 abayazi iGlock baqala ukulibona bazotshela uDanti uthi hayi ebafethu lesibhamu esiphethwe lethotli ilesibhamu esiphathwa uMetropolis hey efethu startup lesibhamu mina ngisathe izolo ku-freeway ePoison manje sifuna sithatheni kodwa uzwazi ukuthi uzolandelwa icala lephoyisa ngoba lifile afuna ukusikhipha imagazini abakwazi ukusikhipha imagazini bafuna ukusihluba ujantshi abakwazi ukusihluba ujantshi ngulokhile ujantshi imagazini yakhona ngiyilokhile noma ungapressa la ngeke iphume yazi isimi ngotsotsi lesibhamu sigcwele impusi netop phezulu ngimina hayi siletheni ngimina mfethu ngizonikhombisa senziwa kanjani iwathi nje sethi anginika ngithi nje ngiyasimukela ewakhala udrive athi uDandi mfethu ufuna sifele emotweni mfethu ufuna sinqunywe lo fana lo nganika isithi isibhamu mfethu wena mawucabanga njengoba lo muntu usungigwaze kanje mfethu uzokwenza yonke lento oyifunayo ucathi igwala nanileli wena ngathi ekutshela ukuthi uthatha ibhamu zamaphoyisa lo muntu mina mfethu bengizokwenzela nje kahle ayikho intembe bengizoyenza sengifisa ngendlela engihefuzela ngayo yabo sengifisa ukuthi nje sihlale kumina ezandleni hayi laba bawuthu abangigadile la bayifakhola ngoba ukusithatha kwami manje ngehlisa le safety ngiyamshaya lo futhi ukumshaya kwami ngeke ngimshaye kahle ngizomshaya noma la ukushaya kwami lo ngala sothuka lo ngeke ngathuki noma ngathi usiphethe kodwa uzothuka ngoba ukumshaya kwami lo igazi lakhe lizogcwala kuthina sobabili nalo ngiphendukela kuyena lo driver anginendaba naye nalo hleli la iphambi eceleni ka driver anginendaba naye
mangidubule laba bo2 laba bazobe bedrive yimi mangithi imoto ayijikile iyajika mangithi ayishonele iyishonele atho ithuqanisa isicathulo gcina benganginiki yabo soyifuthi sifake iphuthini lo muntu lo khiphe la emotweni ngaphambili bengifake iphuthini anginankinga futhi ngirelaxele bengithathela amateka ameni akhe engangiwagqokile bethathi iwash le G-Shock case engangigqokile irapper 7500 imtsheni nepram lelo wash ngeke uzikwazi ngisho ukula afford yabo kubiza kakhulu yabo donto elibone le 200 xa futhi ngithatha le naye kinkepe slap boss engangigqokile bethatha skipper senaki lama golf t-shirts etennis ane iself la gqoke yona ebuve no cream white sebengikwazile isine imbobo abasawazi ukuyithatha so afethu lesasikhoma besine ama jackets amahle kabi fethu yabo khona ama Adidas awu2 accuse eNike yodwa mina bengithanda ukugqoka iNike ngalesa sikhathi so ayisathatha ngethule naye athathe so ayafana izinto esizithatha zikhave le mali enithathile ngithi mina imali ikhona imali ubali angithi nginezinye ipame ezo2 lapha endlini ehlala ekhaya ngithi mina ngifuna imali yonke so 8000 ngini now 8000 efethu ngedradi lapha endladeni engiliqhibile sambeni solilanda sidrive imoto swele anqeni ukwela ngeenyawo ngoba liyashisa singene nemoto ensambeni akhale lekuthiwa uthando lokho imtshelile lezilwane zakho ukuthi hayi asiyilapha athayi nizofike nife hambani nodwa ngiyimi ngeyami imoto angiyilapha hambani nodwa idlali ngizohamba kanjani ngizophunyuka kanjani manje la aphuza le abantu baphuza bebuye bezoshaya mina bebuye bezoshaya mina bathi bebuye ogcina mina yazini bafethu lento eniyenzayo yenziwa yifema akukhombisa ukuthi nama outs ngithi nina nesibindi niyadubula indaba noma ningidubula babize enye outs engangigeleza nayo ekuthiwa uBhoro yashona nayo ishone ngisejele nayo nenye ekuthiwa uZamani sebafethu osanda nayazi lemfene la bevula ibhuthi bevula ibhuthi ha ebafethu nejwayela nini ebafethu nazi umfethu lo yajwayela ibhuthi yajwayela lo ngaphunyuka ngapho athi ebafethu manifuna ukuthi siphile Grand Moja yekeleni letsotsi bafethu ayihlali ukuthi ihlala lapha nakhe akubo aswe atinakhe akubo ngathi ngiphuma ebhuthini engathi ngibeke inyawo ethilini yashisa ngacela amanzi and mina eBhora ngipha amanzi bafofethu athi udakiwe sek hamba engathi ngiyahamba ethilini akuhambeki yazi bangikwazile ngiyigaza umzimba wonke engizama ukugudla la eceleni enhlabathini inhlabathi yashisa ngincenge ngize ngifike endlini angifike endlini ngingangena endlini ngingene ngefence ngishaya ifence ngingayongena egethini ngingene ngemuva ngingene eshaweni ngivulele ishawa ngisusele igazi bangibulele ngombese hahle bengimele nginqunywe la asaba yabo ngesibhamu sami ebesiphethwe yimina bafuna unquma ngaso kuthiwa ngithandaza ngithi mina mfethu ngiyangithandazela ukuthi wena ngidubule wena mawufuna ngidubule kodwa mina ngiyangithandaza athi uyakholwa ngithi mina mawubona kanjalo kunjalo kodwa mina ngeke ngiyenze lento eyishoyo yabo njengoba ngiphendule bangifase ngozankosi owodwa unyawo nesandla baqhoyisile ngicikiswe emoto baqhoyisile angishaya ubona bekushaya bathi ugcina ungasenendaba nje ungaseza inhlungu sekundikindiki usumbuka nje umuntu ungasaviki umtshela science noma yini awusiyami isibhamu sephoyisa sinibopha phi kanjani